گۆڕانکاریên دیمۆغرافî li ser deverdariyên Mesîhiyan li deşta Mosulê berdewam in û bûye sedema wê çendê ku Kiristyanên evê deverê bawerî bi paşeroja xwe nemînîtin. Bi goreyî gotinên Mesîhiyên deşta Mosulê ku koçberbûna wan sedemê serekî gۆڕankariyên dîmografî ne, ew ên ji bal çend hêzên çekdar dihête kirin ku şîe mezheb in. حقيقة هاي القضية مو جديدة. اف کشن نیانویا بو نمونه نها قضا تلکیفه بری دهان سالان صداست همی کریستیان بون نوکا رجا مسیحیان لتلکیفه دگه تا 10 حتی 20 صده. جمیل چالاکوان و روزنامه‌وانه کو چندین جارال دور اوی بابتی هرشه لحاتیه کرن و بله نافهاتی وسط دیارتیتن کو تعدال مسیحیات هیته کرن زوین وان لتهن استاندن و دبنه جه آوادان کرنا خانیان جبو اندام حشد شعبی. هناك قطعة أرض پارچەکە عەردی یا کەسێکی مەسیحی بوو لە گوندê کەرملێس دەست بە سەردەهاتە گرتن ji aliyê kesekî ku ji birayên me yên şebek bûn. Ew kesî roleke berbiçav heye di nava hikûmetê û hêzên çekdar de. Ev parça erdî ji 27 donman pêk hatiye. Ew şiya biriya pêwendiyên xwe vê erdî parça bike û ser çekdarên heşda şeعبî belav ke. Serokê rêkxirawa mafên mirovan ya nîvdewletî diyartiyetin ku heta nûke gۆڕankariyên dîmografî li ser yasa kevin dihêne kirin, ew ê li ser demê Hizba Be'es hatine danan û çendîn hewl ewan dayne ji bo guhorîna evê yasayê. بيانات من شيك قراراتي بأنه أو توصيات من هناد بو أودية برلماني عراقي أولا بأنه إيمان أو قراراتي مشقة ثورة صدام البائتي كيفن أو قرارات قران كارب بيت لأن تأثير كسري ديموغرافيتي مناطقي مسيحي وبراسي يعني أول ما انكرت بس حتى إستا مشكلة عراقي بس قرارات بس أخفتنا. Ji bilî avakirina xaniyan li ser zeviyên Mesîhiyan ji bo endamên çend hêzên çekdar, alayên girêdayî bi mezhebê Şîan jî ve dihêne daliqandin li deverdariyên Mesîhiyan ku Kiristyanan çi peywendî bi evî alayî ve nîne. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Mosul.